Uya kigimo mwancho muligereri bw'ensoko TV nigo togendete murubirito bw'ensoko bwakire na ndabone gesamunye kyomo eli ky'umurubirito asane mono tuchi gutwara engwana noyore omokonyi bw'omugachi ase kyumbi kya Knut omuske Kennedy Nyamwanda no ali me studio na mono tuchi kuligereria chisemi ne kyumbi kya Knut ngakya kolemeremo tigango ndara mwali bagali tangani mukaribisha ase studio yeto ensoko TV aragokwani asenjira abenora igweli yogire atuma kogenda wechibusio. Karibu sana. Mbia mono hiyo minto nyango ase kukaribisha ase ensoko TV nche vegetariano Kennedy Nyamwanda ondieki wendo mo deputy national treasurer of teachers ase kyombe kya Knut arabe araboni myaka y'ibikoba 20 asobora ibwa Knut. Okay. Bon. Kya Knut ngakikegendera tingakie mongara mwatengengi umwaminyo kiwe mubwato banyamazbadu wabali mugose mbuyo ya bono iga bono getolebia otukana stekero gatigati no bora ibwite bolebia kabisa kiana bondo chiase chipranchi chito to bwate cha Knut Kenya ngima chire 110 abondo chine chire very stable and bora ibwite no bolebia they are really supporting the national office. Bon gake momu abwate umuchando karanga abari mu bande basokire lakini na ndire ndewe nyemwira niyo sobora sere bya sana ya nkakinere to abwate shida ne shida yo ngakiye na ringe chairman ya Knut Nyamira kwenye tinda cha headquarters iga bone ngakiye yo muntu lenga mu secretary general ne rubwato muchando ne serikali kiero kona mbachi to kuiwana njera ringe okorubora ibwaye ikamajigo tobeka bobe no ne chimemba to kapoteza sana ngapoteza tena roche ngakiemo abari mu bande because kurunyomba nimbwato mwalimu ngakiemo ngo yuba bateunga benyore bakurusiwe se system yaino ya Knut no lirimbo be yarenge kiagere gendongere tu ariko rwanira egaikase kiara balimbo ite bakabere promoted by scheme of service through that system of a scheme of service bagaje baga introducing ntenga ko nga career progression guidelines CPG wana ndiye kero yacha tokate unga it's either you embrace CPG or say we destroy your union. Bone gatobere gento gitege kongo kiara ntuna nati tu majitu wancha gento ko kunga scheme of service ikero mwalimu ga korere myaka 3 ase grade gete igale go automatically go grade kende bone karaba tegente kende career progression guideline kirikia cha kumekia balimu baito babere grade kame myaka menge to asawo gi oppose bone ga kase gete na ritu wale kwa wantu abatu kunyo to assign vie a collective bargaining agreement ya record between 2017 na 2021 one it was midway karato iriji face ali ngi kia beta introduced one mata no wote ko vere se scheme of service rio there is nothing like konyora the next increment the third increment promotion no mushahara no mushahara yani irinde okomento mushahara se orio bwate wana bali mu abangi na twigete bagatenga ndoche nati ya to vere se ngento keliti esi yangire bone nto kole to kurwororo to uwo mushahara ori igoro totigana na Knut balimu bagasoka sana pia mono kwanera abu nande nongo chakira abu nkwana ya rero nati kweria line ne serikali yeli tuko gose chinga gichinde ngo genderi siko ye serikali naroche balimu bachiete tijaringe nati ukagikora mu bwate byumbe binde mu kubwatera na biro bikora abalimu naroche mugaringe state house ngakiesa bali ya state house yarenge no mbuye yarenge no yana balimu boito mbago gete sana kwa state house mate state house is the highest office ase serikali kobaga ali na bogubuna keninjo na ikire state house igabani boy to the really happy ngamba igete state house ikere tu abeto officially invited by the head of state and then to what the issues nindu tu ali get that invitation buna chi union otu wale ngo Knut Kupet Kepsha Kenya Primary Schools Aids Association na tukabaro na Kenya Secondary Schools Aids Association tukabaro na unionero yabanda abale challenged physically whichever way ya special needs ikolunga kusnet watu wale ngo quite a good number of teachers almost over 10,000 into what the issues
chia affected abalimu wocha. So it was a very good opportunity for us which addressed directly with the head of state. The head of state. Chitungeta mangana governance gose mangana policy na bintu bindi. Welfare y'abalimu nechi policy affecting the running of education system. Ekina kitwaje to address yali. Umaite nabo tema kuliga liye chirora akonya abantu bakere ntu etochori. Ekero chori ruma usangina you are shying away from the head of state na kiona kucha konya abantu bakachorete. One to us as leaders of unions we consider the opportunity cover opportunity get hearing excellent for us to address some of those issues chia to for a long time, especially promotions windombiro bya transfers umuntu go cha kwa localized chia rekorubuo watu womo na go kali turukana na kwenda turukana go changana no nega asia nkongu itoko na delocalization winte binge promotions ne CBA yetwaye ntwasa ndi CBA a Quran between 2025 2029 a collective bargaining agreement ne CBA yani to comment umusale semia kene ero to kanyesa good opportunity konyora the head of state to modena ki abali mbaituri ba ko ba umusaro yetwa tonyora the percentage okuba kamarakane ngware ko ba twice ba gulimo in a bigger percentage again nayo inflation yeturanyale ko overcome na tategerete I think mwataira na bategerete but then say perception iskali na yaronga teberenga yarenge political stage yani nga siasa yarorekane tororo baka moneno inaga ngakiema gateba rende kokenda muri gitamu bere maite inwa barimu nini mukuru opinion leaders nasibwa ngo igatwarorero murayibwense tali bagusiba arenga barimu mwerwete all of the country so ndogo blame totenga no mugusiyorengo no asa abantu bali outsiders and bakuligera siasa ya Kenya boniga binegendete kuna kukobera babatebe ne political stage yarenge ko president yana koligi opinion leaders yana ko bekamo egererende arorenga naira ne osopra ibuga kabere ni mwatebire mwanya nyegetie pasha inu mugateba ngibintu mbira mutagete bikorekana into for us na kutorojina it was an excellent opportunity for us ondora kirigirina siasa yarenge ono liori seke gusi ote mangana maretere yani mangana maretere bono nyone karto ndako tinga tu me over a cup of tea bono tea yo katora nyito gende over a cup of tea to kwa na manganande na watu gito watu sema mangana abalimu lakini to kwa na nia ndio na bana inchi goto na intu mfungu ya photos mwancho muligirira gatole na Kennedy Nyamwanda ni gare umobisa asekiombe kianat na ndaro mokonyu mugachi bwekiombe kianat asate birenge taro yabo nigo yarenge yo address ibintu bikorukwa bitunge tabari mwasebandase baberete boniga ntubwate igintu ikorukwa litangani ukoriki kwa bari mutiganda arachakira ratio nere takire mwate banga kirasi kibwene tugutwara abari banga naiga and then unions ni numo bargain sometimes asaba ali bali existing bali se payroll abali bago chigocha keko era abande bago chabanyora matunda mwararo asiri the situation yabali bali Kenya gaiga mwisa negete nabali mubwate se service gose mutakira na muramentu asubonge abali mubali school mbaisaini up to now lakini I can tell you nyango nga a president yebona tubwate muna so etege myake yetatu nga 3 years ya yakolire ulikira bali 76,000 ali ikirese myake yetatu we have been having a shortage ya bali seriously in our schools school chetu chiabere seriously understaffed for a long time osangia lirikale ora atige libono grade 8 9 chiachete abali bale ko besko osangia bali mu 6 ebirasi bire 7 school 6 at the moment usangimna ekero usangia bali bali class ni 1CP usangia class yake mongibwa ati mwalimu Inchinda itagoteba iga where we are moving to we are moving somewhere ekera bona iga bali mbali 76,000 on top in fact we a problem we are understaffing in schools na igende to koba kabu din style gete nonye still we are pushing for more teachers to be employed egere omwana bo montorio mutaka oraga school kaliga kale imalia atabwati abalimu aka school kaliga nyara abalimu baisaine omwana bo montorio mutaka neranyore education aje gokonyo ise gusaba ibuli baye ebuyakegima nande bone gento nkeraiga mwatebire regime go sobora ibwe murayibwense bone gabwarikira abalimu abange 76,000 ndio mugaro manene sana naenda abande na mbatanga 24,000 igocha bali lakini abande bagotebanga balimu abakuri kube konda bano nabo bakalikulira bakulira ndire sana bagotebanga libakube kwese konda chisomoni kiri bakonyora kiri chinke mono are you telling the government mujara yakara
abandi bateba nga slavery inchirinde yani abandi bagocha bateba nga iga toroche nga slavery togokorerwa intubune union nabo toroche nga eri ekero mwalimu abekirwe ekonda eri is one of the surest ways mwalimu inkoli kwale no matendo bwata abalimu baberire isiko ko 2010 2010 yakorite college 2010 2009 yakorite college atana kuli up to date umwalimu yo muri alikire ne academy akoli 10,000 alikire ne academy akoli 10,000 lakini yakara abekirwe ekonda ikobono bekirwe school also ile payroll ya TSC Teacher Service Commission it is the surest way nga which motu ngetigalete after 1 year nko bali permanent and pensionable iko for us into go post mono kondelia but yege into go post is the length of time aho kole kondelia tabaze ko be konde miake mi ngare kondelioka we are advocating for only 1 year umwako yo me konda umwakonde abe confirmed oyo kabere abe confirmed egeraba maite kana likirwe konda ora akonyire that understanding situation yali nge school ikiyo nyamba ebana bali nge sita wanonsa bali yendo nge mwana konda otende isipokuwa umusara ko no make lakini wali school awesome go konyira umwana oli bomutaka konyira umwana bomutaka batebire Nyamwanda tikaturaboli yangu bono litangani kerangoligereria system ya Kenya nigo chire bona se a transition road para yo ya maoncholeria banine sana so kuligereria tuabwate KCP I mean 844 system bona ya KCP na KCSE bona tuwaletire chisemi chingeni abalimu abamubwate se school as union stakeholders basona nirene system ya serikali yakoleta gose bado ntubwa turu bibo rutambe sana gatia omatege inkabune ntereba konye nari de kuminyokia Toyota wone gari ya achire korugunye tata wone gwikoma ita fresh courses abalimu abaito mato mwalimu no muntu very sharp umwalimu ga adapt very fast bune system ya giteye bone nyeye yetokunga CBC curriculum I mean competence based curriculum ye abalimu bairu ndo yokunga retooling na Teacher Service Commission retooling no kogenda kwa ewa chisemi chinyi ya wosi technique chinyi cyo basomya system we go retooling negendete which we embrace so much bune union ndo togotenga abalimu aba no mine system nenya tiga abalimu bairu for retraining ne yokunga retooling ngoja bali bairu almost every year egere ba match with the new system problem tell you my teacher mejiri ya kale you can agree with me Ken kale tu ale gosoma nende miaka itutiranda mono tu dabungu atewe kale tigadara ikuona kale yane iko asa hivi goro ya ekorolekana ya ringi yani rais kumanyanga no numungi no lenkali na atwara chisemi chinge kunyara ringi gosomya omwana uguchake school A B C D E kiro montale ko bara kwanyora no ni kulikanse lakini echi chia bono chisemi ni problem sana guchinaona so muibuli oromoge ni guchaka gosomya omwana nyumba I feel ngakimugwente wa address egere chibe confessant naona so muibuli ureka yamobera rais gosomya abana in the process of kirigereria no any nche na chiete gosomya muishone moke nguchiko motenga A B C D o matenga dadi talibo igo inde kapa hakutu kwani ndogetega mubune amido kibiwa kwana ndoligo jara wakoro muagira baro bai no very funny lakini nende we are trying to catch up ngona ko igitole njiranga na kya baibona baro baraba wenga ngikegendete chisukuru egere bamanya ko ABCD wono bacha hapa kutwe yabo nali baramenya kibawo assist abana se kisabu cyabo nyomba na so gusoma ibitabu nyomba I think ekilento kibonete kuligererwa chiseni cyaboni gitegira abana n'abalimu ikineke yanenda tagatebe most families into tokora maybe togenda tuna consult tools echichia chia online twabekera abana bachi lakini enjere twabwate passion twale gosoma guna abayibuli baito I think liba gandire gatia buli bwenete kulibigwa tonyore chisemi cyagore kichia kiri musi system yetu bwatenge because bone policy ya serikali yanchiranira stakeholders mwayanchiranira insekikiri buna bona nati ngonyora muri libaga mwaratara insekikiri oroche chibwate system nge ya Kenya na hande ya succeed at least ya ligereri gwa se miaka ya rore abantu bakorwa na kogendo mategento kire Kenya no korwa ogende job market chikuri gemeremo in fact the system ya competence based curriculum a system is international
oisikulikili linyoane ekero the presidential working party ya jole tue with the head of state karharigirina na kimintu bikogenda na kibakwala inyamangana ya CBC mbarigiriti systems of education in other countries tukamana ukama pune yentege ya CBC no any intugune union into abete involved ko give our views igera wiko twale kora rigirina ki what are the systems of education in West Germany in other countries in Africa in other countries in Asia ndo arigiriti chinze chinyinge echibwate gende ya competency based curriculum. Okay. Igonto na tore irrelevant. We are within the framework. Okay. Lakini wanasiasa mbarumaite ngatoyo mona achicha agatebanga chisemie chi ya CBC no muzigo babuguriti uringi bwe serikali ya rwe tororo ya Uhuru Kenyatta bagatebanga igihe babere tu musigo murito sana. In terms number 1 konyora chibese chiri bakwana na guchise chi school capitation of course nabora kwanere because need defendant yole abalimu nabanyora fuga test stress bagatengu batakiri kuyekera abane gideli petolire bere kabese jiyo yeah a system na wata yavanga na beta gete chibese just like another system one yoni tu aparte CPE 844 with the chance you choke CPA Johnson chata gete chibesa capitation yaro is an issue of late ekiagara chibesa ngonyoru chire ni chibesa chikaro chikonyoru umate karo to kwa ni education ngiri gentu gutigera montomo onye no bora yuma tinyore nyumba turi gutigera montomo ngabo nincho mugako muchyo nayo ko ndori sichombe nayo ko gendo tole chai nayo ko gendo tinigire gendo no ibintu biri ku delegation kiro muntu na ile duty yaye wono siku nyone serikali ndugo premu ngane head of state ko fereti bunge rongi yako bunge giya kera chibesa muna mono CD bungo to mwere tude constituencies chibesa ngo to muchire talk about classes in schools chitali enough mobungo rugwe constituency ili classes chi school chitabwa tibirazi bisaine erenki akorere with the CDF gara CDF nabego tumeka kwa gache birazi ndeke kire teamwork we got to combine our effort while unions are pushing for employment of more teachers na ne serikali nero parliament nero want to push for employment of more teachers ne chibira chichi constituency cha gache birazi chitoro ne country ya gache CD classes ndeke teamwork ndoko nyarabono go play monto mane ndeke ngatutugiro monto of course ne system wibwate kero muntu muyiye serikali na ande chisemina chyo sector nene ase serikali ende onse ekera bono ngurigereri Kenya boni gesere chisemi bono ende tigato tebe we are making several changes chiabiri chinyinge sana mu ncholi ya manene n'abarimu nabarabu mugendete na gukwana ya ino buna mutagete narora mugateba chisemi chimogosomboni ga mwalimu gagasombono iga quantification yegento kili yakonyore ngeli yakonyora nibwemerete yagarara urajore bari mugona kubasabira ibintu byo isanete biri mu buko bizire ya wete one is never enough umwari mone nganto mo faiteria anyore usemfa 500,000 at the end of the month gire motiri bese njana wisana chirocho uradigende bagatenga ngawe toko bakana kolenga nekere ngokirimo wente mo wakanwa abutabakore what we call job evaluation na salary estimation commission nero mo kolenga namna ya advisory lakini mwalimu wikira bone gataraisane kano musara mwalimu wakanunse akaroguriye gasi agokora no musara akonyora mwalimu pado tarakanwa se tutagetakanwe ekera imagine kero opayo mwana for example che sukuru akamwana manyaka tamayitikendi pitotally kwa maana okegerie bindi bitote baba kudwe yo ABCD yo umwana umanya pa kucha ukwana egesongo kiri grammatically correct kwaza ndio mwana begete suti kabisa akini mna bono so miru biye onyango abana bali fakulty mwalimu mmoja manya kwa raw material oya convert pa ko umuntu burongo kono bibisongo bindu teri kuigwa mbawone tabakonyole salary commensurate with the work they are doing. Okay. You go still mturaisa kama chi union. Ngito je tari toka taunga yegenteke na tuaba yetega na potora gesukimo yewe myaka ebiri na nimna ke koerega and we are pushing for more. Okay. Your teachers are really working. Ngaki muko bono mtubwati ndego rukunga mangana yechira ya akisiasa. Na inuma etabali muna bantu muri serious. Ngoja muntu igukirenga kimote bangi CBA tuterekirana. Alibonekera mwali nge state house. Engwane yali nge binding yabu atesti se ichi yabegetu. Near binding,
na ndivyo namoroche it took us very serious mwete ntori bake na ndi ntore almost in every village asita yora aende nyona matanga makega nyona umuntu okweto renge barimo bakosange mwalimu kara matanga meaning ni tore everywhere our presence bina twaje tali it took us very serious na ndi twamotebeti ne CBA tu assign ya tokwa we miakene aye compress aya compression tokwa we se miakene ejine chiribunya aya compression nyali chiri bibere umwako ibere oyo ibere tokole gendeke aya compress into 2 years na botoro jana naitabete and of course time will tell kera ntwa kwanete ntwa saineti time will tell abali mumbali kalia yo batebiringa gintungi kali kiroro rende baganyenga chinga chigo ika barore go sumoto inore ta mapera we are watchful duruji ogetika ngabona ntwa saineti we shall be pushing tuligo ndenge twa bata tebeti kyaberi mna bata tebeti kyaberi mna mwatete bona chinde nchire tucha twaligere chiskuru chitu tigatora irana no engusi abana boniga bagatebekana bakora grade 6 because ritwana letago ika class 8 oenda form 1 kakia moto karora kara Freddy Alengo mu waziri bagasobe binyoro babegete chigoti bara abana bagoriki bachire lakini mbaoro kinga abani elfu emiye mona gento iga mbabulete na byogoto batachieti grade 7 after bakora matemwa ya kipsea batakire kwa grade ya 7 buna nati nga yumo chando yoberete because now we are seeing yes a system nengeni ditu akaruaniri baenda 100%. Of course mbana go ikemi ondera bakonyoro sirire ondomusogora kende but for the first time naro che otebe bayiga yemyaka ngebire ya itrikuru bachake system ye abana mbali batali kwa accounted yes bali yeah very true even in the past abana manyete no isokuru yona ngege chichi mwana ro goika oiko osegire 6 otigira ro wasamino wako na gutaratale mechima tali mwalimu gochikomurigia bono gana kina gote ingasa mangani education yaro entike tokubwaterana bono provincial administration igasi aineri abagambi bakami in baligiri na kiko wako na wetana batureti na kyumushi atari school na kenyero kitari school na kyubwato mwana olenga kyano mate isageni stelo koliko mwana omoke uranda echi kobe mate omaite boygo mwana otaraki natali koliko be mate it is wrong it is very wrong na boku bwatu osibu iko tigaba gambi na batureti batubwatsi bayira ni abana school koira na tole tubuchake kuligereria abana basomire kurwa sama bako yabalimu Kenya ngaigo muchanda togendete kwanera bono iga nabantu bate bantuli mere muntu bwatigasi nimechande menene koleta chiserikali omwanchu muligereria tokogenda mutumu kumusini ntuma kwirana nigotole na omunat assistant treasurer deputy treasurer osoro mokonyi bumugachi bwikiganje kianat togendete kukwana na era semambi abana kurunga Ken Nyamwanda asitogendete kuna kuligereria chisemi na nene mono enchira abalimu bakora wetire byombe byabo nabwo nyarako bago tutumira ujumbe yago ase namba ya 0788666663 na nene mono bago tubwatia sense email ya Facebook onyarako bago tubwatia orona kubika liboli lyao usonya ariko bago gopongeza Kenya sikwara morera kali mirimo yao egari myake 20 ni bwato bunyamasi tokwirana togendera busine ngwana yabona mapya. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Chinga kichons asengi eyaliganie asobo tengali botali no mubwekano ano mwebuli henritu mwano obugimu bya bwankyo Eskuri Oborosa Tabaka Academy nigo tukubwatira naye eligwikirania ndote asoko mwana Oborosa botingu bwechisemi asekerengo gie fees oranyare wakana abarimu baito nigo bari no bumanyi bw'emirimo nabo igongotiri barebyewa ao byaborokigwa munachigosori egatiye binde
nguru turobo sombi asaborokiwa ntubwate nyumba cy'uburaro asabamenyete ime endagire yaborokiwa baito nigere eyebirengo biguru tubwate birasi kuru playgroup up to grade 8 umwaka ugo changu chitore kutwara grade 9 nigo tugutuka ange ninyegitari ya tabaka mission twakere simi 0722 408142 gose 0708706239 Tabaka Academy School of Thinking Learners Kurumuchomano Nairobi Kisii Nyamira Nechingongo chindi chense ya Kenya abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira y'ubukirano emanyamange nabo igobwatira n'Ensoko TV koigeka chingenjo cy'omugusi Ensoko TV oboroso bw'omugusi Treaserer International Academy atari asichisemi choka chikurwewa kulende boigo nenka yogotiria borokigwa asobugima bwankyo twabere tokwebwere byewa asoko kolibya tari asichisemi choka kulende nasi chigosori aya nkubwatekana nobumanyi bwa borokye baitu nguru turobo sombi asaborokiwa shimba chitu cy'uburaro ci laboratory amo n'ibirasi bito n'ebyekerero nigo tugutuka ime ya Nyamira County twakirishimye so number 0746555986 Treaserer International Academy we light the future baliganya abantu banyamira no nyambali bali ku bikisa amachinde kyara ntuwate means of transport bale tabana elinde tobe tokuba amasomo yara abakonyenge kegocha anda bayibuli bayito baro already bale ase school way abange banjire nga at least kokora tole egasingia tukonya abana which mutugaiga are useful members of the society. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi akigimo mwancho muligeri nande twiranire hasensemo tugendete kurigereria chisemi igoro ya immense ya Kenya na namono nigo tuli no musike Kennedy Nyamwanda oyuro mobisa umukonyi ase ekyombe kianati ako aramukonyi bumugachi na namono tugendete gukwanira nere igoro y'ichisemi n'abarimu n'uburayi bw'abarimu Ken again umuchanda asoberete narore mono oyo magoteba iganga lakini umwarimu naroro imanyete kurwa kulete college mpaka bono iga agosomya academy tana konyora imirimo tumwe kubwati ni libuliri bwango iga twarasa matukabwa ngo yabana siasa bakagenda sama tange miyigano ni ye family babuguletia marube umwarimu nara ukulete kale rule school yabanyane buna nati kwa dress muligente ke bana siasa bakali kubugulia marube bataratara naro tutali kubakwana malieta bakorora iga bagatebinga nakurikire mirimo egera nyori recognition yere yo kugenda kora lakini abantu bandi bagendete gusumba kabuna bono uranyoro beldese chiskuru cyabanyane for long na wonta gete goteba ngase balia bakorete kare kyana gotebinga bali mumbaro bakorete 2010 2013 2012 2015 batarali ku up to now nana bogusange umuntu okorete 2009 atana kuri ku up to now umanyite abantu egose a commission ekulika balimu teacher service commission nero yoke ebwate powers yokulika balimu lakini of late into abana siasa bako bande bagutana marubega abande bagutana abantu bana siasa mba machigosaria negento kuri ne union ntoje tiko geteke lightly ekia ntu omana ntu agenda bakese teacher service commission to create ko ba issue ekero usangi umona siasa kera koleta lirube usakera koleta marube nabo usangi koleta marube o abasani ba oten siasa kokora oleto umuntu okore 2022 otugo umuntu okore 2011 kwa maana usangi umwalimu
mwalimu yo 2011 yokore 2011 oyokoye kuri rube 2022 imagine no mwana bo mwalimu oli 2011 e academy gete umwalimu oli 2011 muna akorde akali ku academy no asomete umwana oyo e academy umwana omara gosokese ngijare politically correct na with the current member of parliament onyora liru boti go mwalimu wa ende academy egende kyoma tenki amachiko guite moral ya balimu talina nkia makia it has really messed up with the teachers ya salary sana nto age stop na ndi nto crazy with the head of state to atanga employment of teachers to give a solid the prerogative ya Teacher Service Commission kaba tabi onde kwense koleta liru manyete kora arande kana no nabanyanyimbo buna bono abanyanyimbo mbakara liri mbache balikwe amarube nkweti gwari magara kini nchira gweti gutuko na kumanya openly ya TS yokonyora umuntu ako agutara na marube do we need even kobeke gente kebeseli jiko ngonde bwansi yogotuko na gutaria marube na era treated bunu muntu kora corruption ikigere ndi toro ja bonga wanyabaka bazya majiko na ubakoleta maruba ona mbago nyara wetiji mbago nyara go lakini niende there is change of guard oisikulinga ya Teacher Service Commission umuntu olengo obune CEO secretary TSC olengo omusu bati olyomo olengo oro na acha karita ya kagenda lakini oyomo geni buna so etobona with the change of guard in TSC ntorara maruba yakosoka igona mo kumachikwa naba chakire ko gotinya gotinga ndo okole bigasi ya urongo mneta kirekoro lakini niende we are fighting that's why we are fighting for employment of more teachers aba abiri sikege tambe na barobariko igero usange umuntu ikire myaka 45 na 45 mate uchigo tori kuliko umuntu atete kuritaya tararikwa egiyo sintu akirizi to the head of state to kumadina bantu mbaro bakuritaya batararikwa what is not happening akate bisonga taking that na ni mujare kulika more teachers yegere bakapucha balimu abatete kuritaya batararikwa we are addressing that a competition yere chiskurchi abanyane na chiri cye serikali ngagere tayo kwa no mwalimu ubwa serikali bweka gozingo bukwa no rubago bwa bonse igero matu mwalimu yole eskuru yabanyane umwalimu olia ne no mwalimu ito no mwalimu because it took him say nata ketebocha mwalimu ito na go to college agasoya academy at the end of the day ngolandali na public school is ago chikobe member bona ye union igo karari might into according to our constitution ya nat ekero mwalimu abera admitted to the college igara an associate member of Kenya National Union of Teachers igo ne member ye ito bunare college ne member ye ito uratige ginda tari gukora tagwaka kura and tagotina kiruga kirwe igara an associate member ngano muntu ito tumubegete pending oganyete bona bunare college igaso ile academy umwalimu ino ito we katore nditore na kinyone kara kwa mistreated in that academy in terms of salary buna waka no naboto kugamba with this private school honors or na k you are underpaying na kyura umwalimu kiri buisa tu at the end of the month mubeke burungi we are concerned that's what we are actually pushing ngabali kubugango na baro benjo yekeke wabere nat SM yaka 20 wateba anomono kwarakorire gas Nyamira andi ngwa monyerera ntebya ngegento kire Nyamira it is true tell me monyo na monyera today na ena chole 2006 bune chairman ya nati Nyamira alina chole tu for the first time na ende ngachanga chorwe yopindi ya kabiri 2011 na ende bune chairman Nyamira na ende ngakolega singi yana enda bali bagacha baganchora 2016 yege pindi kya gatatu bune chairman nati Nyamira ekareka 2018 ngachoro bune member of the National Executive Council ngo represent gusi ege ka okya Nairobi ega 2021 na ende ngachoro yege pindi yakane bune chairman nati ya Nyamira kipindi yakane kereka 2021 iwone ni miaka 16 kuru 2021 na nenga mana kuriye kero kya national over deputy national treasurer obono onde kuru 2021 up to date yeta nguriye na kuriye miaka 20 which cover 20 bona by next year asobora ibu abalimu internet je school internet amasomo internet amangana go deal with the staffing and promotions to kurwana the welfare of the teachers bono mana kuriye liya bono watanga nako monyera mana kuriye naki bono umwana abera sa mulyoka ngo charoba monotonous even the best dancer na amayitekera ko live stage ona injina akire sawu alina yaya Nyamira the education system in Nyamira as a county foundation ya eteringi ya ikero mate foundation education yo chakira ECD nasari gutira tubwate PP1
PP2 ibintu byo birazitubwate na ibindi bura tobire PP class isaka imwana biko bana gukinira omba ite bikale tu akabigira kwa baka lakini omo ibo yo madra wa kwa tro mwana nyoni yori nyakebere kana ko ndendrabu kwada kolera enda biruka jiro wana kore ino to kuna PP class inchikurikire ndrona education system ibone ya PP1 PP2 ECD classes ikire njiragiti talibu ya Nyamira ni ina re foundation ya education in anywhere manakorange na kingo kora ikigero maite bari mu ICD mbali members ba Kenya National Union of Teachers mbali ibaransa de the county government na kingo kami tigani cyo senator bone yabona ngo kono mito nyango no ndere siyo senator kamu 2027 egere nyende stimulate the foundation of education from ECD igera mangana ni bwate experience indore na kya bari mu aba ICD bakuriko omusaro muya na kebirasi bya ICD bikwa gatu in every school etwa birasi birenga byagajiri ni county government ibona ntanyari ukona esinde bona iga ikera njende international mane ko chandigirerie naki abana aba bakwaiwa karongoli ngaro mugaga kwana liga bananga erungo na leta kwa abana lakini taraja kuba it is taking time na riba ku wikirasi ime kero mwana uchite maambiro cyo bakasasita tasibiri kindi ara ndo guchuta nywite kindi kuri nyomba ko ukirasi kere bintu bikongete igobane idea iri arete ya karongoli nengiya lakini tara implement bakabono but I think the problem we are in the tara implement bakabono is a lack of consultation. You should consult with us egara to tell what to do egara karongoli kali kaso lakini nze ko senator akanto kali ndwango na fast track egara konto tuale sound system right from PP1 PP2 abalimu the classes via ICD very well staffed na bali bali kiribu ya bali well motivated no musaro muya bora ndende kuna ngo bakora neno ngoliye yarama babusi umanye tomu senator egasi ya na ne yokora bona no koligereria implementation na bere gere nanda gero goboligwa mata senator bange bagobuli bata bintu yaya nduntu amurangire tina irubitu kamubuli amaswali bora rende ngakimiro bilira chiko baction skills kumubuli miswali is not enough ekiyagera you are part and parcel of that county bona mugabana na na no room senator ga ekroko ne something is going wrong utaracha public na boko genda yokia no go tax spirit kuje se governor no kumujero motena ki wa excellency ngende na wayo kwana to implement what is the problem kokuzang there are issues which needs to be addressed na boko batina ki let us have a retreat the county government together with the senator let us have a retreat and look at some of the issues echi torona ki ngiyeko gere bindi biko genda wrong bwana governor egere to entu ikaranze tani kuna kuruwana mwa wane toro Nyamiraje nejise gichi nyingi goche sinde gukwana narara gusino muligererio risiko okorekana buno otaito kubwatanie county eirane ese gutwara chinko eirane batirendo omo gabana gose bali abarayibando mwatakero okorekana una kubwatania abantu bakorengera lingo otaito gukina mono gwetani omanyete ekero kolega sia segete kiro muntu namanyete isi roles ige karongo genda nchiko consult no mugabana tali mugabana ndagete tindagete ko murichani igonde to ko assist egere leadership ya yerekane sound ikero nyote birero ngori usange ya take 1 year atana corolla out yero ngori ya kwanete turujina ngo failure you want you move in as a senator omodena omunyono make ngendongera kwa promise ti na nabo kialengekiya why you not implementing nga yai caps kire nganiga naga omo assist aba MC bakamin muikaranze how can we assist our education system in the county to grow we come work as a team fair enough abuna wate birego Nyamira nere blessed yo sugutwara mu senator geka mu senator roro na ararorire ase inse ya Kenya asa agwitara boko nyora bintu kiriboti nkirakolika onyore none kera babwate kiumbe kindi yonze no ndiri serikali yatware to muchando no ino yuwe chibesa cyari koligereriwa at some point na muroche na ndira kobeka eyo malika yororo bono mumenyi uri skali on national level aba senator baitumbare bakorekana maybe guy groundinga no ntamanyere ndenga ngo inguri chara out nkiyeke Kennedy yachi kokorera umuntu Nyamira mwari mwero mukwana gatabire ngikiko mulindari umuseni datobwate no muntu umuya nanda okorera gas
na ndo matu wasoire office mira wono nyokwale ngoma iri master school way kwa iru transfer school way usonyo kwale ngoma debit kwa very promoted kwa iru school way ndo mwa teacher tari ogwe ko cha kuri bye bitao bige bikoro mwa teacher ruwe tana kiasa letiga oyota hengi konyara school ya ngidindu ati business na mo senator aroro ostingo chikotora business na mo senator yo mu chiko chakire sago chikotigera esengo kiraiga muna wona watine bintombire nkuri gikoro isika na rumne kinare ko bari tango na gesugumire iga okorire gazi sakonyara na ginteke mo mate mundu tayora 100%. Ora tengo monto yobono gale excellent 100% onde teyo ase kiro monto na bwate inefficiencies osangina ataikiraniti anaikiraniti anabale buya atali buya na inche ninteme se konyari kero isukurigire linje muna Nyamwanda bono na abere county iri ya Nyamira buno morai ko 2006 and more especially samangani education nimbwate better understanding than anybody else or ara new senator as a system of education ero Nyamira can show even the parents inga ninyila inishe karango kwa ma oversight role together with the leadership of the county ratoko by then wakwanere goro yogateba go streamline ebintu litangani twara barai baitu bakurwa na samatanga is not the first time twara barai bagakore kaminekyo ngakia muntu akerocho soro fases yo yobono mugabana bwe county ya Kisii twara Javet bale na Anthony Kibagendi na Nyamire nyene kerabono museneta akiri amini mugabana akiri Nairobi na bokora kumachikorera kanisi ginyigete koreka nonye kerabale senate bonaye wasoira bis igente kirojenga ngechikoboro Nyamire iteka Nyamire ro twadweli semia kibate abadichisegi na ine feedback yumo ligere lindo chaga tabanga Nyamire ito nichisegi kiroro cyo umanyite umwalimu naturally bona akarango bona mu mwalimu umanyite it is an offense kubwata umwalimu ondesati in a school kumwaka chingundi nebona na kyako gecha it is an offense kuruwana in a school. One of if I've been a teacher for the last almost 30 years, kimaidiri chikini ati wono murai ojibuna wono mbiketa nekitaiga nakinda kubwate sati mundu wete nekitori smart yoro murai na wanto kurwa you only use your brains no bongo buka iga okutumie technique cha leadership ikia na umuntu abakogechi kabisa lakini aboko mukwana in a way you meet and sort out the differences mubwate tani kurwana kulinje don't recommend it na nditiganga shwa bananchi banyamiranga okurwana the moment mabana ngachigora cyo senator 2027 kurwana kwa Nyamira ndakomesha hiyo tabira chukora chisegi kiratoka se county ya Nyamira wancho muligereri ni gone gweta togendere ko bana Kennedy Nyamwanda gaiga lakini nde biro bya yalire nanga kichindo ligiribaga tochitukwa na mangana mange gisemi bono chiyo mwalimu chiyo mwanafunzi na namono tuligererie nonya systems chi abekiru nona mangana capitation moto tebinga na ati mugendete gusukuma yagara muna nabate yabalimu baendete kuna kubulia mangana mange na namona sabaga tebanga niko babwatu muchando na nde mate serikali karoga ikorire mirimo biro complain lakini ugo sikiende guru kwani nomiti tomanyekana egera tomanyekana eliyo kwanya kubulia enchira yabene mwancho muligereri gaiga Soko TV murobeli ne soko bwakire na anena mono nigo tole na Kennedy Nyamwanda esentete ko mwali bagalio mwelio anyalika ba kwana mangana yo mwali tukuru mururi mbiya mono yo minto nyango na ndete ko tenga asante sana soko ngalika en Soko TV na ne TV ache erengeni na ina bondo jina mwacha kire buya sana na ndeli bageli kwa ngeire na bonta ito tenga very grateful ekera bona bananchi bali bande batana konda bali gire TV en Soko barore ni mo Kennedy Nyamwanda obiru mwalimu matuka mangi na no muraiwa bali matuka mangi na ndo nangu chiko chobo senator bananchi banyamira na bongo batenga kindly chikure chirigere libiya na ende nga chikura chobo senator egerentene nya masoma Nyamira na ende tigatokonya bali mboito tubwatira na bali mboito sikuru yetu cha Nyamira tokonya abana baitu ikera ndemeronchi ogusito guchiko abana igento kiro gusigi ukane education yoko umwana agotigana na kantu kabibwata gake na yebwe gotere ata wisota someti umwana ogusangira yengo kuole mapema ngona bana ngote bonyanga na mpiamono na ndi tayari gocha anytime ukondenga inchuga lakini era bebuya natura abange egera tukwana masomo ya buya na nzinga gikiro abantu baitu batorigirete buya buya kigimo mwancho muligiriri aigane Soko TV twalinge na Kennedy Nyamwanda ukwanire uburayi bw'ichi seminar namona satebirenga gusi nigo bono chisemi chitigalete koba noru mugondo na namono nekora tuchigutwara sector yemo ekosege gisamunye kyabene gichukwa na chisemi kuruga ige elitunyara kaba tukomanyani na koranga kitura nyara kaba tugokinani unegesa ku koenda gusyo igoro y'ichisemi litale Innocent Onyango twali kubwata na Diana ndemo yogende sesemo ya kabiri studio na mambintumira netokore buna twakora rero aigane Soko TV twarubuligirira ubuya.
oboroso bw'omugusi. Mwanchi murigereria ntobe tugwikirana ase chichiro